Present Perfect Continuous. Potvrdni oblik. Present Perfect Continuous se gradi tako što posle subjekta dodajemo pomoćni glagol have, koji može biti i u obliku has ukoliko je u pitanju treće lice jednine, participa perfekta glagola to be, odnosno been, kao i od glagola u infinitivu na koji dodajemo nastavak ing. Primer vremena Present Perfect Continuous možemo vidjeti u rečenici spavao si, odnosno you have been sleeping. Pogledat ćemo to kroz primjere za sva lica. Svim licima ćemo dopisati pomoćni glagol have, osim u trećem licu jednine gdje ćemo napisati has. Potom ćemo svim licima dodati been, a zatim ćemo svugdje dodati glagol jump i dodati nastavak ing. Skraćeni oblik. U vremenu Present Perfect Continuous have i has se mogu napisati skraćeno i pripojiti subjektu, tako što se u oba slučaja uklone prva dva slova, doda se apostrof umjesto njih, a zatim se ostatak doda subjektu, kao što se vidi u primjerima koji prikazuju skraćene oblike. Kada dodajemo nastavak ing na glavni glagol, u nekim situacijama je ponekad potrebno da napravimo male izmene. Ukoliko želite više da saznate o ovim situacijama, pogledajte video objašnjenje za potvrdni oblik vremena Present Continuous. Ako imate još nedoumica u vezi sa vremenom Present Perfect Continuous, pogledajte i ostala video objašnjenja za ovo vreme na sajtu virtualnaučionica.com. A ukoliko ste razumeli kako se ono gradi, registrujte se kako biste mogli da uradite interaktivne vežbe na sajtu i proverite svoje znanje. Ukoliko vam se sviđa interaktivna gramatika engleskog jezika, kliknite na dugme subscribe i preporučite na svima koji imaju želju da nauče engleski jezik.